Boum. Monsieur le Jack, mon frère, wakomero watukufu, wisalam, gamina zahamba, haukaya mikado njia en ligne au hasard, walati mpaka haina usiku ni njia direct. Munjia direct kanga wuzahamba. Wisai business, salam. Gamina zahamba hosonma au akomor. Ha message ikao gamjujani presente funditsoi. Mjewi mtsovada bumtabasam. Wakati kao yemana njom presente ni mvumbuenda wokayeye kajatsataya. Kajatsatsa za zegrifu za. Na wifundi depuis très longtemps. Depuis 2019. Hahimi hautrete. Owadzazahat wa erdarasa. Hasuifambi. Hawarendambwa. Hawarenda zinyama. Hawarenda makafiri. Hawarenda machien. Ikao gena suifambi zinji. En 2019, uti parozitata wati sabambabisha timsitir. Yeshi hangu hadi sinambilo. Haukanga mji amini ya ukaya. Ikanga nyonedemu weji harmahunu Faransa. Jimkou babuha. Hamaturam. Gam amini kame mingam nikiwa confiance. Ya he 99%. Ya huwa dzadzo alumanga heze tambuza hao. Na wanaswatu wenju wajungao harumatambu harumetsinu. Ikao watabiha umala haubaki. Vuzi fami za warejeti. Sababu ya Mwenyezi Mungu jala wa enzi. Imakalima ikame uyamba. Wa unambia zetambu za hao miuzamba. Nana boparani ya solution. Messager hangu. Rahane jakati njia mbavi. Harumamna nukto anjo kwanza ni mjie. Gamjoko venwe fundi woi. Wanruwa mwone. Ikawe ifunji. Yekado jidziha. Shaze darasa zahe. Haini darasa fanyao. Ilfo ya ritomle manani. Ilfo ya de wadzadzahatu. Ilfo ya de wababahatu. Ilfo ya de hoji mlifu. Waho erdarasa na wadzadza erdarasa. Genje ni njembabi homusizoni. Haurongoza yema kandida. Waparticipe harmo musabaka. Ikao ngarlindao ye seremoni ya mwiso. Rije mjue wahunra. Wajoka unikiwa emakadeha. Rani jakati mwene sane funduwa. Ipartage mon direct. Mambo Mwenyezi Mungu nrongo hao hafifu haukaya. Haini mlu hahea ni namne yae. Hauka turamu doko wone hawa echeka doko rungwa haku wadua za kanga bofundi tsuvahe. Welewa. Yohamba fundi milio. Uweka doni hakangurongo haku badaye fundi wa daula ya haki. Kajaparo oneha lekio yako ulira. Badaye utowa aya. Shayo urongo wa haku hanami. Shayo kuwone haka ukorongo haku ndami. Ndizo hani mruha ya no wando kumwaza na kumwenga minga mjoka yenga bwananza unga bwanyenga o watukufu wa jamalif wa komori mnidunga o mimi tiramu Mwenyezi Mungu hanika taufik na hikma gam amini ya ukaya harima fundi wa dini gam amini ya ukaya nema notable nema mufti Walu harmweti ya Faransa. Kwa tsu amini warahanami. Ho jimlifu wa hoa zadze walu Faransa. Gamu amini ukaya gamu aminiwa. Bumakariboshi. Gamu niko aminifu. Ya rongozi nji. Haukaya titore ya depuis 2018 na njia en direct. Bom jai fafa. Ngazi jo utola.
rangwa katna sonjan direct kabati mru ya paro henda boulevard national ya ishi hadisi na paro yamba ukayange circuler au boulevard national kabati mru ya paro henda gamaze ya paro ishi hadisi na paro yamba ukayange circuler au gamaze kabati mru ya paro henda place dex harume faransa kamil ya jo paro jo ishi hadisi na paro yamba ukayange circuler arme faransa bahate mwana mshohangu ikao wa mando mbabahe ya kanza ya mlezio wanaumahe wa kanza wa mlezio ikao nge haruma mzazi wa erdarasa ya mrenga kabati mzazi wasaya wa erdarasa ikao wenji waona bezonde wa mwone waona bezo wa msaidie wajoka mzazi mzima wa erdarasa ya joparo josmuti ameoka ya turamo hanambie mwana uo omjini hao harabi madana koka ya yo impossible haukanga mjoka mkomori mbabufu ni mituramo mbabikao mnyezi Mungu yanika ni imani ne zerongo ikao zinji na mbilazo zulamo sheswa shangu shino imana soula wado aminifu wajaze wanjingwa wopre wabale mapesa na misaada wadu saidi mwana mswahatu uwe ikao mbadahe hakanza mwendeleye siwambia ukaye gamjojo unika gamjo mwishio telefoni hangu mimi turamu ni mpare umrongoza umhadisize sa kuna umjua mji kuna umjua zina kuna ujuma la jokaya alhamdulillah mwana mswatu wa mwanduihu mahala yaliyo nge mahala ni tranquille ya mzazi wa imani ni amine ukaya kavati shumbe shijoparo jokaya olade mwana msheikao ya rendo zembi Jai Fafa, laisse-moi à terminer mon direct, arrête le polémique parce que ils ont s'il vous plaît, laisse-moi en paix. Je t'en supplie. Et nous disons que azali, ben politique, na waoyo, s'il vous plaît, laisse-moi parler mon message. Et quand tu es content, hansu atowa katinjoka ulanse, omusizone hadisi kangu de uyaba. Geuja udola sasa commentaire kagamina suala ni hujibu. Shazi namba wa musi humadoni, laisse-moi tranquille s'il vous plaît. Gamu supplie dami nsusa ni hubloki. Hansa to wakati njohuja harmo pande uandiso ni vulza za misil ekati suala ni hujibu. Eka huni kubalia. Eka wanzo baki unisuive. Sheka usanza baki unisuive continue ni hubloki. Tahanlatsu madani kaudu na kaya. Watukufu, mimi turamu mwanamshe wabili ikao harejetewa ne famia yarejetewa ne famia ikao tseneti mrege Saint Charles o mahalani yaliyo yo mahalani wadwa komori wajihona mbea shakabati hata mkomori mzima ujo mahalani yalalao wanaume wagahaini ni mlotogona bia turamu raili huzamba ngasi prejeri waloli wanashotu wao rien shida sinao shatsuambia ukaya mkomori yo hanza ende atunde ekai pasa wamlauze kuna huenda rati wavumwe mwana mshotu mala ni kaudu yaliyo giharuma hawa ya aman nge tranquille kabati ujoka uparo jojo mala ni yaliyo iyo impossible. Hata mpaka de yabo mtukufu gamjo mbabi bwana wenga njombloke parce que bwana oui mludo na retard Jai Fafa il me dérange si je parle à haute voix parce que j'ai envie hata gambu ignore le commentaire nous bloque. Maintenant, j'attends pas que tu dis n'importe quoi ou quoi. Comment tu nous bloques? Watukufu. Malani na kanzani njemba bilani janjani mwisujia hangu. Njuhanzan lawe harmo pande uo. Hauka upande na ulawa depuis longtemps. Chagam profite. Rani jakatsone se fundi mtabesa mumjewil way. Gam njombabi haruma.
ye mwangu fundi wangu Ustadh Fahardin haukaya depuis très longtemps un peu gasna natsiwano upande huo tsiulawa upande huo tsiutsua njaunjia sheka sijipermete abasa ninjiambre fumba bititi upande wa fundi wangu Fahardin dokaya haini mkomo uliona shaitwa shahe wa tsingo juu wodi ni mrongoza wa upande nazo nje babiti tosomo mwangu fundi wangu Fahardin wengwa njata kendo gun atake fundi Yusuf waheze kiswa he video yafanya jana njaiwona mwana wa Adamu njaiwona s'il vous plaît njaiwona hiyo je sais pas njaona watukufu fundi Fahardin waifundikao wanadamu tipiangwa mjuao hasibabu de daula haki harmaze rezo sosio ama somani en bloqué mjomba wengo jodon dunga berza komori nayo va là-bas va au diable n'importe quoi dégage Jai fafa kujakana besoin de nous poser ma question après je nous dis chaque on a commenté le geste ça farine va au diable n'importe quoi fundi Fahardin oi fundi kao unjo hanyuga mumjwao à travers ya he nongoza daula za haki mitsimbo daula haki wala mitsimbo gouvernement mimri kao mwana wa Orange ouais parti Orange depuis mon enfance depuis mtiti nibwe matsuya hangu mimi Orange ni uona ze kote zenda onai nji amino kadami wa miche hunumanga na nusu ya wangu ikao suwa nilia muwa nilia haki ya hima na mkomor miwa bezendo na iharmoti sa Faransa ilize rongo zijwa uchange kiste za wana shohatu wajaza hatu zetabu azihunrao watabishuno nroma hao izo pia ndami wa miche na nusu ya wangu sijitulia harma mgala ikao deja si balancewa ya wangu ikao na kaudota zoa na malohu nufaransa ekatsone polisi mondiani ekatsone ngabo control mushemeze ekatsone ma contrôle wahe ze bus c'est des si balancewa na yonja kautlaza mrumo hatu chaska utlaza wenjwa huwa na wakomora rwananza rwanienga fundi Fahardini waifundi kao nge harma réseaux sociaux très longtemps ya waniliao haki zahe mwanansi nkomora baike mimi kaka konta ni daula ya haki au kanusia hao watu vadabu nusia hao wa jewil mi usubu titi wambia mitidoria au kanga midamina hunu Marseille je peux la personne kabati hata mzima kwa unishangaza mukadam na umuharume mabangu mi uwambia mi ukahunu mi urongoa ija ngabo shiengo shawangu wa balia rancune wanso wa bouscule wa salise mimi turami ya video na ifanya rahane jakao tijoso mafundi wo inanzo jeni vumbuwe ikao hajirede mtabasa mumjawili yonga mjonjia apre e video na fanya ya fundi wangu Fahardin na ukaye fundi wangu na mimi uparwa ni wazaze wenji watsahi wanruwa mzungu wemu wapulia Fahardin emana nuko wapulia ngwa hunrao Kabul yo wazungu wa Mwenyezi Mungu nguaniko Kabul yo wazungu wa Mwenyezi Mungu ngwa boneso Sheikh fundi Fahardin yo urongoa babufu daula hadea gena eheleya nezimtabishao nezirongozi jilwa mwezi politique c'est à part yeka hadea hatoa aya hula hadea hambajao yo de façon de parler ya hene emanea ya imanea heyo ya heyeye no msomo ikao Mwenyezi Mungu hamklia ho ifubania sha mbunati profite ye video ya hangu yo ndio minanzo nrongo we
e video nafanya hanga mwambio he walone zitwa bonkomio juu mtu habe walone zitwa bodingo juu gamrongozo walone zitwa zao bonkomio juu haini mkomori unidungo uondo ni mwambia we message yangu shade ulionesha hitwa bonkomio juu hauka haini mriakazo hitwa shahi bonkomio juu womrikao ikao biduka yangena akili ngena hikma guju helia urongowa guju helia ulanse kalima ngurambo habimisa kalima na kalima mimi tiramu gamanzo ele kalima la hangu ne makalima la yamba upande wa hefundi na mvumbu wa mimi mumto we harumuwa na hanyo mumto we harumazi hanyo za hanyo bati confirme tuoneseke hadise ya hangu tilia Ahmed Kiko homitsami huli hadise ya Ahmed Kiko tilia ya hangu ila ingwa jini ya hangu ingwa jina hadise ya hangu gamrejo zombabi numabieneza jini nito harumazi hanyo za hanyo ni mabieni ukaya ti confirme uka c'est pas lui hadise ya hangu haukaya mimi fardeni mumrespekte yekanda ejo katsamanda ye hajonifanya hauti lance message germinal lance yefundi ya elewe hauke fundi na mlongo za haelewa ye mruumju fardini weche wodi manada mnamvumbulia ye wayeche hauonesa ukaya sindaye haukatsindaye ikabwa ja histoire ngwa jina za wanduyo je m'emballe e mwanamshe uo mwanamshe wa Erdarasa wa he histoire ya nabi ya mimi mwanamshe wa Erdarasa mzaze wa Erdarasa e mwanamshe uo gena tambu za uade hozungoni hahe hata hadu wanadua Mwenyezi Mungu hakaja mkubalia shani ujua roho itabi hawo yo utapala e mwanamshe atu yo ujiona hamange na mabibi aenda o harumwezi ungo zae e kangwanzu ya soulager e ka sante ka yemba hindubili manyonge mapi ili emba hindubila iziye haju wafundi kao yo mdunga maze rezo sosio na woti fahardini yabo mimi gam profite na bie mwana majanfar ikao hafanya video bisela do botras akaba turam ranti utisitili fahar ranti utimwanili faharin tumsitili sa me réalité quoi c'est pas lui head vidéo ya hangu mimi je parle et ya hangu mimi c'est pas lui sili amini ya bomla tsabe ya tumsitili hautsao innocent wamrikao ya kazwanrabo s'il s'agit à parole ya hangu gamjone saukaya c'est pas lui parce que e video ya hangu tsindaye e video ya hangu mimi nafanya e mwanamshe yetambu na mshibu wa komoro ni makaza sitwa komyo juu mjue hadi selimina yamba be ya hangu ngyo tofauti na Ahmed Kiko mjonje harimo sujeni hantivan bensi de sujeni hantivan e mwanamshe wo hapara fundi e fundi wo hamambia ukaya e ko wade waho wongo anzoro hunde solution ubone s'il vous plaît banja kanza njia harimo histoire ya hemu wangu fundong fardin shema na njia ongabomlia ni adresse message votlasi nidini mabia ni nyone na muntu wa mazi hanyo za hanyo na minja paru hamba message na vumbu wa mndu sha emananga jizomba vingi lima elewa nyinyi wa hezi twambe ujua wandu hezi twambe duwanada mwika wakwa ishia izo zambishia wa komante mwanamshe wa hapara fundi hamba bofu gamtabiyo gami mwadi ezungu zangu gamdongo sante zingu zenda yo harumwe damu na mimi ye fundi nkomu amini fundi Jibrilu na webaho ye solution hingi njo ufanya bati tsahadalawo tiyombaduwa hata ntunda ani
ranzu nga shifa efundo la mwambia ukaya tsaha 500 euro uzitsanganye ulalenizo usomedwa kadha ujuhe watasi uyabe mala kadha ntsufu mbwe mala ni kaudi ya kaupe wabejo mkinisha mumjue ula mwana mshola hajua harenge ila 500 euro ila halalaniyo hasomedwa atabotas habe haula malani hapara ula funda babofu renge kodi batsivea ula funda nisuma bebanu ujua kabanuwa mwema ujua kabanuwa ujisa ujua kabanuwa ngwale miuhanza yode heli yefundi waye yani soambia ula mwanamsha babofu mru hamanda mintina hata dakika nzima niko ushida tikanti tika tranquili mitsoka juma utabifu heli ni sufura oedamu fikira hamadi uzibengu ntomwana hamba mimi ujiwa nawe tifu hawe hamba bofu mimi ngamina mrume hamba yu mafiti ula mwanamsha kwa harayesha gamanzo na bionda ukema mshweti mlaumu haizu yafanya ugamanzo mwele wengu hadisi baba nuhamanga nyima kawakibo izitwa zahani hamam ezitwa zahani ukaziti harumwa yenkomio ngizo hodingo juu mweshi ezi zahani wakati la ula mwanamsha kwa haraya mweleza fundi non je peux pas faire ça bofu ntina usubuti bofu no ola fundi na mwelewe mrikao utabiho fundi hamwengelele ya makalima tifu hawamba mimi na mrume iyo mafiti bofu ntina ujua mwanamsha kwa haraya panda quelques jours sha mrume na fundi mavuriza masahiri waweze hanyoza hauzo za sumu hajihundu hamanipile ula mzade hamambia tsonivesha mnafoto nuhoni hawazi na banyu bwanasho hangu yo ujobatisha fundi yanzu ya ikao ya huzungu ya ufanye dalao haudemande kesto za intimite subutuma beuka ya wole dalao kalina ukili bo fundi rance cinema ulonse ushetwan na msubuti mabe hauka haini mrujo hanza fundi mfanye dalao ye fundi la ka fikira ngwajina na doka sule ukali dalao kalina ukili yaboga mlao hasara na shahaka kawaja dalao la mdika ufundi bidia onemru ezungo zahe ola mwana mshahaka hindi hata shetani hambaibu accept ila fikira ya fundi hafanya la foto la hawazi haile ya ula fundi wale foto la hawazi la kaja rango wakati ya fundi ola ya ere wale foto la hawazi kajamba salut kajaba bonjour habua hangalia ranguvala kajabe mzade ula bonjour nindala dala ukajamfanyia baba ukayabehema pesa usomedwa ngamjija nfanye dala ukajamfanyia aboga mabenu historia hangu ni humpara kajampara sharangu wakati ya parisani la foto mwana mshohaka ikao ibidia ile ukayamriandisa fitna ukanga mhanzo wote mrajonga beladu hata iwaswili ula mwana mshohaka habeha la foto la hawazi yabwe mana na rejim na suje wehinga mwelewe nywanada mwikanga msohamba ha bofundi faha mvumbue hadisinu keja concerne Fahardini hata wakati la ranguva na nge mwanamshi akaujani pale baada ya karmatambu gaja kausiwa olafundi hamono hawazi hamu inyore hamregema pesa hamu inyore hajongwa na bia sambe hadisi yefundi haelewa ye mwenye hadisi mimi loba nonga mjuka hasa haelewa ukaya ndae wajabu anja polomiki hula mesaji hula si para fundi Fahardini si mwambia mefitwa yeshelea fundi Fahardini hanebeba ni hadisi yende hatanga msongo dhaniwa ule wazija en privé si para haka unaregistre njajua si temanye devant sa femme swambie mlu mshahi ya ukaya weiti de mlu mahaho ye hadisi ya hangu mimi Sidia Amedikiko. C'est qui m'appelle? Désolé une minute. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. Ah, t'as venu récupérer? Oui, il y a le voisin là. Ok, c'est en bas. Okay. Sinon, ça va. Oui, ça va, c'est la même fois. Oh, oui, c'est
c'est la même porte, je pense. Je ne sais pas s'il est là ou pas, mais il a récupéré hier soir. Désolé watukufu, amtsausama. Sijatirongoa wakomori pia waono sitoa hadisi kaonja paro itorangu na umbishiha au kanuguza hangu wa miche zo mitazamru azijue sijatisonesa siambia ula fundi fahar banda yeye ngawalao mafitna ya wandu ikaungwa mrema o gwarengo video ya hangu hamba ula fahar sindaye silina amin sindaye Hana enregistre l'enfant jamais, y a pas de problème. Chaque sindaye, ya bagama beni nyuane da mwikao, mwishia uze video songo ura mbiyoyu. E kawa jahadi singwa jina, wandu walona komba ya haona fundi watu faha. Ye komba na ende iho ila wetwila muswa. Ya bagama beni heni mlulone mna hitwa ya iho ntungo juu. Ntungu vumbuo o walone zitwa zaha o bodingo juu. Da heni mwikao, ya ishia ye verso ya hango. Yadojwa ekawa ja video za makaliboshi wadojwa ya ukaya si fahardini ze video za makaliboshi wa jina c'est pas moi. Christophe Wadel Muhammadu ya mjohoranti wanufanye yabo kaunjia ili ni hubloki aukaya fitna uwodi ya Johani ya ukina fitna utambaza dono wanaho ne mrumsha ya ukina fitna utambaza dono famia bossera bala désolé j'aime pas insulter quelqu'un comme lui ou mrum la bavuna ukaya linu kalboshi ilsona tambankili la tse cassette ya wotkanzana be opande uo nambie owangu mitula muze messages za hangu j'ai jamais parlé ni village ni dina la mungu ni région. Mufanye message yangu tulongoze mwanadamu abidini mlongoze haelewa habono. C'est tout. Shanja parofanya message na vumbua mno. Yabo hadisi. Ya fundongu fahardin. Upande wa tulamu na umete wa close. Wandu na wantowe so parce que nja vumbua tamba mno. Si temanye katsindae. Gami na justification. Sili aminu kaya tsindae. Haukatsindaye simvumbulie fundi hau amini fangu daminaye tsindaye yabonga bomanama ikao Janfar yafanya video ya kaudia Fahardin ya kaumtsuna Fahardin ya kaumambia Fahardin makalima ya yani ikao vraiment je suis pas content chazo njo kwanza nambe nsutsa udamba ukaya botura ke jabidi wedo ambe goda still fahari sambe realite katsindaye upando he video ya hangu Shanja msitir. Sabe réalité. L'avocat na komba zaki politique. Désolé manama, Janfar, hauka wamwa politique. Mdunge umdeye heli wikao doanzo, sha upando wa hangu. Nja fanya video ya udefende Fahar, si fanya video ya hambe realite ya ukaya tsindaye. Ekawa jua video zingwa jina iho za ndu watemanyo, izo za haona mnyezi Mungu. Ya wede mnamfuradi na kanzani njie nuonese ukaya mimi tulamu kajaja kana hujaye mrujoju wa hadisi ya hangu wakati kao izo nukohamba kabana uko ujua ya ujue hadisi na yamba fundi Fahardini wa eche bandati mnika aminifu gamla wali mpande huu watu kufunga mjoho soma ye video ya hangu ya nihantivan haukaya ye suje ya hangu ya nihantivan ya fundi tsoi nana njendo ngozembabe makandida wa Erdarasa yefundo ya ziyahe yadeye wandu waheda ula haki yefundo ya ziyahe yadeye haini mru ikao yo ulema azadi waremao azadi yefundo yo uwadea yo uwatsuna yo uwanika suifambi haini mru kwa udea ye guvernoma yefundo yo ukakonto yefundo ya ziyahe yadunge fundi Jibril ya mdeye ya mpwesheo ya dungo owadzadzwa Erdarasa ya wadeye ya wapwesheo ya watsune helikao dia joka ujibiwa ye fundi wengu to aya shi aya yahe fundi watu Jibril ya msisoronsi ye aya yahe
ya dunge wandu ya watsune ye aya yahe ya rendo watsatsa erdara sangwa ye aya yahe ya rendo watsatsa erdara sazinyama ye aya yahe ya rendo watsatsa hatu ya wanike sufambi ye mane fundo enjo mpresente banu hinri mumone ze video zangu na kaudofanya muvumba fundisho no kwamba saidi polisi homaka oindu na mzujeni mwone sibanu mumone haukaweika jatasa ya jomba ukaya msumsitiri ye sitara na msitiri de mafoto ya hae en 2019-2020 ya hawazi yikao habahatishi wandani mamrumshe wa wandu ikawo haprezentona honiho hanjionda niho hakanzatse mrumshe wa wandu zamvu hatirola mafoto ya hawazi mafoto ya oti ya rongo wa 2019-2020 njaparo ya venua jusqu'à matona shawo jabanu ni mbenu hauka eka jitsatasa hafanya darasa juzi jana leo hafanya mbili atoka juma uli afundiwa tunazaza erdaras yabo mndu hamando wakomori pia wajomjua na hii hapo harmo mji mtukofu wakapitalia hatu kwambani li amino kaumjua kwambani wa mji wa zayawana wasoma mji ulona mafundi wasoma mji ulona manotablo wa imani mji wa kifadhahaya shaweka jameliti ya kemaiho haukaya mlikao udoyo wadzadzahe wanashwahe ya wanenda umba ya wanandozi nyama ya dungefundiwa tu ya uneukaya ili mwanadamu wape urahana azali asumani haurahana sabi haurahana ikililu ya dungefundiwa tu wake juma msisovonsi ya dungwa dzadzatu wake juma wasisovonsi weti fundi haukaya wanduku anaumona wanduku wajomona haukaya wei yeka doji tatsasa wakomoro watukufu na mwone sadi polisi mishezu ya mbao na mshie wongu kurugunya chololo abenge wakomorosha na tukufu yabo sikanzani mnanulieni senongwe ikawe asili hazo owenjo wakomoriani mnungu chini kotala ya maarifa ya ndrabo na mshie ambao yabo so mfoto wa maranya wazifanyao kama mtanza zirongola banda umwanzao amanda zinatele na mbeza selimadi swali selimadi swali huofu ni Jibril harmansi zinji mzituwa kamjako ziyosha msamambila ni wangu wenji mida kina nazam ngemtokubali kamjakubali sababu matukubali dabo kondo mwanzao kolonela zalema na mumla pizao mumtumwa mumfana kadha kadha dabo kondo mchoma tonko abo mjirende wa ungu ne Allahu yamzima kwa bote sha nzari nje harma ye tesiyo tatombo kana abo prepare yangu ngamjihunra harma sifa ya dhambi la shirki billah ananga mandomje mpozo kanyi wa ungu kaiso mwanzao izodo sharia sijao tidahedi sijao izo manzao izo tide sharia izo Allah hanza ondo sharia na we sharia tulo tukadi hanza ao izo de Qur'an shodo sharia izo ya amrisha izo halalisha izo ambado njema yodo sharia izo ambazirantiyo izo de zabilizirantiyo bas Allah huwa yeje yede tafsiri tawao harmo mradi wa ile kalima la ilaha illa Allah kabati mrastaikia komande wangu rekahe gosishangu rekahu farizi wede namna mrianza kasi Allah huwa yeje kabati tokawa nyinyi kamsana akiba kumari mjamfanye forsema yokafundiwa dini yato kandani bandu wa basa lido mtu manza sha salimadi swali sha tuba hisambi sha fulani wo sava karno dodon wa harma haina mnyonyaji na haina ndrabo na haina makri na haina torture na haina violence de fansha sava qu'est-ce que ça veut dire fasama nyombo ni sof akamnyazi fasama gamjikaza ngozi ya inyama hindrini hata manzoro do mndriani sambese kweli hata manzoro do mndriani esa kweli rambe zinde za ndabo bandi zonro wanzao ande za kweli zimbandi zonro wanzao ande za bandi zwana damu akomorato hands yani yabo fasara kwa indito abega nukta hiyo ngatori bae zendrabu ngani ngatori zime hafi zendrabu abenge yemenge edarsa yahatu objectif yayo dokange twa wana inu hamba akida tauhid hawa التوحيد لله سبحانه وتعالى افسره افراد الله تعالى بالعبادات لو جاين لي زي عباده زفانيلو الله نزي عباده دي زي ياري امريش هني حرازه وجوزو كزamba ibada soma sana israf ilo zambiko kawa ilo zambiko kiburi ilo zambiko ndrabo ilo zambiko neza sifa zozo ndaruza na Salim Madi Swali Said Mohamed Swali huwa Jibril kama mie kumbi hunu mreme ole mamvoti mamrenda
president shawari ya jihad kaye president ya amiri yasa zembizaye zilo zipezao yasa ta ofisi ni farma ko mod atabela zingi tazikatia wallahi lazim si zitonga bozo zanrwano faransa ka baloko mod wala zingi hazita feruisi asababu ndo za ugangi yazini ka wandu waje na uwavura ukawati la liwanro maha ubange na darasa silo très important mzipartage na utiaje na utina mtemeje ani batwalifu za kutufumo hapana dina daha atiambihani harma dina islam fitna wako mon frère diesera donc za kweli hindi ya zambao do utowa aya ya deye do utowa aya rendo za tumba do utowa aya ya defundi watu izo deze longo ikao ya zambao njema mbila zifundi Jibril azifanya urana azali Asumani bindazi fundi Jibril azifanya rahani gouvernement fundi hamando yungu juamba kweli hoheya ya mewa tzazi wakodunga Jibrilu wa umakafiri bindazi fundi hamando ya joheya ya mrumsha ya mlola bahari ya kazambale ujamanga ya juha ya mdezabone ya mtsuwaze nguo ya msisa mwa rezo sosio jana na leo hafanya video mbili hatoka ujuma usafi fundi watu ya dungi wangu daula haki ya watsune ya dungi wangu waremao azali Asumani ya watsune heni mrujoude azali ngujohea ya mtsune ya memba shayende hata yaoneka azali izu ya renda ongu na donjema rana fundisa Muhammad Jibril vanukanyuma makawakibu manzakiliza nyuka sinjema ofisidifu wanja tude ofisidifu zaho wana watiki watungo violewa zaho wana watiki wafanya masakre zaho lesbieni zaho pedo wanja komori zaho ulevi warenga mvuu ikaundo guhamadi izo sabidizi zilo ni mamufti mamufti watsozizia manaja faina nwaneda mwangwa jina warendwa ziyo wamenyelewa waulowa wahafa nema presida nezeda ula zabira komwe wode mndu ikao azali ngujore ngwara ndo tsawa wakairi hana fundi Jibril yabo mndu hamado yi ujoho yabanu ya trete wangu ya deye wangu ya deulaba ya insulte wangu ya dungi warema azali ya wa descende ya dungi wazaza erdara sa descende ya dungi fundi atom descende wodi mwanada mwikonga mjodo hamba gwa mukoli yija yeye usiku wa leo hafanya darasa hatoka juma udi ya fundi Jibril nyide mwonoka de normal fundi Jibril ukabati Muhammada ya harumiti ya hatu nyide maraisi wabila nindo yulio kabati hata mzima ujoshida yafanye entiere ya erdarasa nide ma opposition nide ulahaki ni gouvernement kabati hata mzima nide matajiri wajoshide wafanye entiere erdarasa yaifanya haruma mwezi nzima yabosi sumabiani ne fundi woyi wefundi kao hafanya makafa saidi polisi homaka ihojida nyoti pia mumjuao nyoti pia mumjuao ikao mimi en 2019 Mwenyezi Mungu hanihifadhi shati kapre wa uregema foto ya hahe ya hawazi Mwenyezi ni ya Biblia hasibabu ya fundi wangu Salim Muhammad Jibril ya nabi ukaya turam ne fais pas ça shaheli ya fundi woi haina usiku ya kufanya direct ya dewa zaza hako ya dewa zaza erdarasa ya dewa ndonsi pia j'étais prêt c'est qu'après mimi turam ni jiaibishe na ba mimi tsovadabu ni jiunde mtoe mafoto ya yoti pia ni ya balance fundi Jibril na nabi turam non ne fais pas ça
wakati kawe fundi ya bahatishi wandani mamru ya kanzare nge mrumshi wa wangu zamvu ya mrumahi ya mbahatisha ya mtwaze nguo ya mfanya na mapicha rajwa kawenju wanawashi walojida Waisaidi polisi wenju wanawashi walojida heni ese juriahe ya hisa saidi polisi haka fitna ya wabia mwana mshola yeka kujaja ohangu ganjweda na ufitini ya urejezo wa Komoro. Iyo de dawa yahe ya kuifanya jida gabo suki ya kaufanya direct waka watoto wa Komoro waluma fuwani waluma jirani wakanza wanduwa nambue legoba wamumwe hasibabu nizu ya kahamba wakakawenda tu hajiunga video huyo haibloki yabo mimi homa biyani homvumba saidi polisi wemdu ikao haina usiku kufanya video yerideya mimi rangu handadeka mimba handadeka mzazi hangu yemba handadeka ifamia hangu yo zinyama hadungu wazazi onsi pia erdarasa hawatilete zinyama hadungu wazazi erdarasa pia hawanika suifambi katujidzi hashangu jibenuo wakati kao hakana mwana msheka haka uyeshile nae hende hamba hamlola mwana mshola hamitsa hasibala hanenge mwana mshola hende hamfitini o polisi ya uke mwana mshawoi hafanya zina ibidia tola bakati na mrume na hende ya mrenda sheklondo mwana mshoto na rojezo wa Komoro hende manada mujweshi ya josa di polisi gumjuo waiti fanya komba ya hangula mne dopi 2019 ya ulaani ya ulaani zenwe kaudo ya zamba uhau ya kauzamba ye Facebook ya hamba Abu Amar Said Abu Amar Said yo de Facebook ya weka leo tijaba no mituramu Muhammad eti mvumbua c'est parce que yeye ngufanya ce video katsuri ya horataki katsuri hodi wazaza hapa katsuri hodi na makafiri katsuri ya hamba wazaza erdarasa wala makafiri mashia katsuri ya horengo wazaza erdarasa hawatlete mazina mai na wemru ikawo vraiment na kanai mafoto ya neze vocality parosite leondoka wishia le fit na buyambio manamshi ukaya banu ni sitiri babanu sibihwa siulowa ne vaneka tsindawe yasmutia ya mrezo soso ya kaude yemru mshahe mtalaka wa ya kaumrenda mbaka uvumba suifambi ya bomru hamado yi ikao katina zahamba shahon hamba wahe fundi Jibril de erdarasa mashia zinumba maburunku wazazi wachafuilize izo de zinugo ya kouzamba zinugo ya kouzamba nizo ya insulte wazazi hatu haini darasa ya hilfu ya defundi Jibril ya bonyinyi ngamonao ya ukaya tulamuyo raki ya bonguro kiyo la kibatani hunga makase tu wajohu ya wakomante kwa nao parosku tuwala ya mnu moi je suis pas en Bretagne. Moi, je suis pas à Paris. Je suis pas Lyon. Gami ho jinjini. Gami ho nyunguni. S'il s'agit de wana sohatu nwadzadza hatu kana uparujuba mru nafasi. Au kangar amino kamrumshe de mru ya heya na faiblesse. Mrumshe de mru ya heya na tambura hana mrumme. Mrumme kajafaniswa na mrumme. Haukayamba arijalu kawamuna ala nisaa. Arijalu kawamuna ala nisa si wanao mekarti na dula ya ujifanisa na wana washe yuhenda tanome ukaya de wadzadze matli ya poda do wadzadze matli ya poda wadu wadzadza erdara satsongo watsuna nyinga monoke de normal waisaidi polisi yani kuwa dzadza hatu suifambi haukaya mimi tshiramu haini mrujo ude ya mrumshe uwetsi mrulo na mwanamshwa haini mrujo ude ya mwanamshe uwetsi mrulo na mzaza haukanga amino kaya wazaza hatu na wanashwa hatu si wanao merini kwa ramba mrume na zifu bazili efasira zifu bazili mrume ibidi ya kingie tambu
Odezwani mrumshe timpaka udeye. Omanaswani mrumshe timpaka umenase. Kana namna ya ushida umweleze hata ya kinaye. Kana namna ushida umweleze hata ya ilewe. Chaque jihad ke hazatu insulte pour dénigrer les femmes. Non. Moi je peux pas laisser. Ya programme bio ou isaidi polisi. Ya ukaya ye mafoto yao ikao wakomori pia ngwajua. Hauchamfikao hukansi haufanya jida na ufitino wana wakomori waloihu na hanza urongwa na sho hatu bahari we mgangi riya mnyezi Mungu urensi wa insulte owazaza hatu nuwana sho hatu uliya mnyezi Mungu insulte fundi Jibril katsuhu konte katsuhu waza we mhuwahe hule hujweshe lo suku fundi Jibril ya zala busadi polisi. Ala Furansi hotowa aya na japizo, notowa aya na insulte, notowa aya na babala hilo. Ça veut dire quoi ça? Et va nous demander msomo hilo. Isoma soma hilo. Abonga rendez-vous na salle de police. Tu fais ça parce que tu es adjudant. Mais si tu étais en France ou au Comores, ou tu honra mrumzadi, ou kam mrumzadi, ya hura mmembeye. Wazazi wa herdara sawanu hamba intouchable, oma intouchable. Wanawashe wa Comores wanu hamba ma intouchable. Wanashatu wa Comores hamba ma intouchable. Hauka wanu duwari zaya. Wanu duwari zali yao, wanu duwari pishi yao, wanu duwarangali yao, watsina sitara ya mrumshe. Watsina sitara ya mrumshe, da holtsona mrumshe, na mangaleba no milio. Bientôt, Inch'Allah, en 2022, gamombo mnyezi Mungu mitura munlole, muhangalu dani hangu mjono msajaja. Haukaka hutsi mrumshe. Shanyumba ilona mrumshe yona sitara. Hauke nyumba yo ukandra hafu. Ye nyumba yo ujisa. Isho de sharafa sha mrumshe. Sheheni utoujua mrumshe. Ngujode ya mrumshe. Heni utoujwe sharafa sha manamshe. Ngujo tuwa manamshe nguo. Heni utoujwe sharafa sha manamshe. Ngujo denigre mrumshe. Mimi bahatu wa kondea. Wanasha kondea njajo shida ni wadeye. Jamais njajo shida ni hundero. Tujona matsidi ya maturamu. Njajo shida ni hundero. Tujona mauka ya tsidi ya manamsho wangu Natali wa mbaba mzima. Wa usiku na dezi wa ni manamshe. Yapuha mumji wa heta ya hambu. Ikao yo ukaihola renyo. Siheyaba nutika umweleza ni mabekara ntutindeye. Bamisa wani manama aho. Kajauna ya ukaya besi ya kanza ni mde na minja jomde. Si mada utindeye qu'est-ce que je t'ai fait? Ezo na ufanya hingli. Ezo na hurenda hingli. Yetirendi, pourquoi tu m'insultes pour rien? Dahari balanga msungwa bwana washukaya na mzie, longo za uchafu, msipiblie mafiti, msifanye jau handungu hansununro. Sha eske njajo juwa na kajwa jina na dea. Sha tsone ya ukaya mrumshe kadesiwa, mrumshe karema. Mrumshe karema, mrumshe kadeziwa, mrumshe uvama, mrumshe wanziwa, mrumshe ufarilwa. Yode hele ya hangu mimi tua. Haukaya hubwe matsu hangu tsungu mzaza hangu. Na mihunda mzaza hangu tsono kaya oui a mérité de tout le bonheur du monde. Elle a mérité tout. Elle est comme toutes les femmes. Elle n'a pas de spécial quoi na sondra jina kwa tsinyo. Chez Sharafa Mrumshe, il faut qu'on respecte nos sœurs. Il faut aimer nos sœurs. Il faut aimer nos mamans. Galouhamia Boussaïdim na police. Laissez nos mamans tranquilles. Laissez les mamans d'Eldarsa tranquilles. Laissez les mamans comoriens tranquilles. Et laissez les femmes comoriennes tranquilles. Vous les calbos, vous pouvez m'insulter si vous voulez. Je m'emballe. Vous pouvez m'insulter dans le commentaire. Chacun n'a pas de soutin ni là, il est face à face. Moussoutin défiant. Les gens haineux, les mauvais gens, vous pouvez parler comme ça dans le commentaire de m'insulter. Chaumoniona, Njoka Samina Antoine, ou monsieur Turam, Navalam Kanewana Adils Fantôme insulté.
Mwenyezi Mungu namnike taufik s'il s'agit de wana shahatu na wazaza hatu na walitsune walideye walipesheo wa mériter le respect hara kwanza hara kujanza wana shahatu wa mériter respect mrumsheka ngo mrongozo bokaliboshi haubo mrumme ikanga one mrumshaho na nyingani na wana mrumshena hurende na hatabo mrumme shafanya hata utiliagise simpaka do wakati mjo ulale masihu à 2h du matin mjusane nywa ili mreme deba wana watishia iyo de heli ya couple ya malezi iyo de heli ya wangu wa hunradabu shamrumsha ujo uprovoke wakati kaunge na susi deva hoana bomrumme stahamili ya ukaya huni kwa zifubazidi wambie mrumshahu ya ukaya s'il vous plaît narizia temasi hukarilala unikazize deba hiyo shabasa rukaza wanangu ajoishia na sikatsonzo wanatu wanangi comportement bi katutsa wanatu wadunge mafamai na rinsa à 2h à 3h du matin on est du serlement débat, y a pas de souci. Yaboka manzonje ukaya baike mrumshenge wa peu haumrumshenge na ghadhabu fanya tupu tubo hata umrensi ya babu hewa eche la kagejoja na marunda mema eka kutina namne ya ushida umramene ya elewa fanya udomo mbeladu wa Mwenyezi Mungu ya mrengeze roho ya yodi ya mérito na shahada yaboka muhambibu saidi polisi. Laissez nos mamans tranquilles. Laissez les mamans de Erdarassa tranquilles. Laissez les mamans comoriers tranquilles. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Fundi Djibril Oufanyahim. Azali, il n'est pas comme notre Fundi. Azali, il n'est pas comme notre Fundi. Même Sambi, il n'est pas comme notre Fundi. Même Ikilil, il n'est pas comme notre Fundi. Haukaya Omara Iswa Kanaze Malizadaula. Wajimiliki Shadaoneze Famizahao. Fundi Djibril, Zemalizi Sangwao. Gazi Saidi Owana Nemayachima. Gamlao harmumva wasaidi polisi zinunju kwamba vanu gamra bese yevoya hangu abasa mrongo ya hafifu. Watukufu wa Jamalif makandida wa Erdarassa wa ho musabakatel Coran. J'ai message pour vous. Ma candidat wa Erdarassa m'a participé à musabakatel Coran. Gamina message ya hanyu hojimlif wa hanyu nyotsi pia nana emijimi tukufikao dumapuha wa Mwenyezi Mungu ajojanlia ya Qur'ani kao dumasoma hanyu pia Mwenyezi Mungu ajojanlia rifai hason pia e message kao na kanzani abeban gabo message se circule onai harma zero réseaux sociaux wa upande wa ho musabakatul Qur'an wa Erdarassa ya Erdarassa bwatukufu makandida wa hatu nane mijia hanyu nyotsi pia gamjoya ukaya Erdarassa inu chama la usaidia hasibabu ya Mungu ya usaidia mayatima ya usaidia owawade ya usaidia imamaskini ya waha madrasa ya waha misihir ya usaidia haini mwanadamu luharu tambu ikao owanronsi pia ngwazijuao Erdarassa ngesomesao irengeza ilie Qur'ani ya Mwenyezi Mungu iliyosoma harume maswaya hatu raidi ngarjua sonsi pia ya ukaya wanawenji wa Komori wapotea hasibabu mvinyo iho Komori wanawenji wa Komori wapotea hasibabu bange iho Komori wanawenji wapotea haudunga mwendomwi wa kilesbian wanawenji wapotea haudunga mwendomwi wa kipedi wanawenji wapotea haudunga nziambi haswa huna vinyo wanawenji kao kwa turi ya hojitinza na ujiwa Nezijilo harmwetsi ya Komori pia Fundi Djibril hazamba depuis très longtemps ya ukaya karomboze douan karifanya kakonyo nzima e message yangu na kaujanjan rongoze makandida Erdarassa asbabu hingi
Emana mimi najipermete watina idhni ya fundi wangu Sadi Muhammad Jibril nuwazaza Eldaras njonogoze makandida dokaya mide dhomana mwanamme wamiche na kaya na kawende sazerongo hizo mimi turam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Raili nzia za dini za wanwikao wasoma ilmu wakaosome Qur'an tishiriti ni kwa zedhomana hizo tizitekeleza hata zedhomana hizo zende hata finali fanyishia garilinde ya seremoni ya mwisu. Watukufu ikao wazaze wenji wanguha iho Bretani wanashohatu makandida wanguha harume Faransa Kamil wajihundu haruma eze musaba karakauzendes ri amino kaya o wazaze walohunu Marseille wazaze ontipa Eldaras warenge makandida wanu rango madoni wasiha Marseille hata ze konkuru jesfanyishie wakajuma hula na hunwa na ubamando na mimi tsikabo daminao. Alhamdulillah mide na kaudo warenga no abohoma la honi redaro hila ro hadisi ro partage makandida kankonyo nzima wakankonyo nzima hasababu ya mahaba wakankonyo nzima hasababu wajokaya kwa jia utsodari makonkuru ya dance wakankonyo nzima ukaya wajundu kaunti pia ni mdu havaya kando hani mdu wakaza kofia hani mdu hende haruma sitara ili Mwenyezi Mungu ya jailie haukawa jabu hasababu ya Mwenyezi Mungu. Domabia ni watukufu makandida ikao mimi nzambao wanunga mnijua batika daminani o washindwa o mandoni o wana ane washindwa o mandoni haini mdu wakauniki wa 300 euro na telefone haina tableti waja washindwa wa carte de finale haini mdu hani kwa 500 euro na telefone ya A12 na telefone ya A12 izo ya kautoa ndami mide na kanizo na kautoa o wabaki ni mademi finalisti na ni mafinalisti mjoya ukaya ye Eldarasa kwa tufanya izo ili wahundeze message ze SMS za Comor Telecom ye Eldarasa kwa tufanya izo ili ze kredi za hao zihulwa ye Eldarasa wafanya ili Mwenyezi Mungu wa recompense hunu duniani na akhira insha Allah. Eldarasa wafanya wazazi wafanya ili Mwenyezi Mungu ya wakubalie zi haja za hao ya rudia wabushilie yembebo jannati firdausi yabo makandida Eldarasa le fitna lanzoli lawe do umabia ni hutukufu hani na mkemakin dangabo miji ikao wanzu atle fitna ngabo wanadamu wanzu atle fitna ye Eldarasa inside nyora ye Eldarasa ngione makandida aye majuri ye Eldarasa ngiona ezevu ikao haina video jongala na wanadamu wenji ye Eldarasa kwa naunjia watafiti wajue video ya angaliwa ndo hau yangaliwa nai wajua ufanya izo ikao luwa komori waona ezabaki sadne majuri zizi wabakisha hasubabu ndao na Mwenyezi Mungu hauka Mwenyezi Mungu dolo harumaza fikira za hao shatsidani ye nyora eka wafanya concours de danse ilangwa fanyao wa exige henu joka uvote ya hule kredi Comor Telecom ya behe SMS ya oma pesa de arejeyo ye daula wajimilikishao hasibabu do wana wa Komoro wazinao yelele mama yenyora ikawa towa 1000 euro au 2000 euro wanika candidat wanyora hau kandida valanda bo wahunra menji plus que ça Eldarasa katsufanya ili hunde mapesa gari towao katsutulia o wazazengwa towao zemaliza hao ili Mwenyezi Mungu ya wabushirie yembebo Mwenyezi Mungu ya wa milikishe yezahiri Mwenyezi Mungu ya wajalie joka na heri duniani na akhira yabo johanza nyora damu ikanga mwanzo mke polemique mdo joka ya siti sawa nenyora mtilifanye comparison ya tudasi nenyora baye nyora wala wandu ikawa wazina unaokwa tuhunga thawabu heni endaba la weka tuanzishwa thawabu ulo wendo yangalie ulo uhezo ulo uzino katwanzishwa thawabu sho waendao bala ngwaendao wazine wahezenro kabatu jokanzishwa thawabu shaini jimbo jo excite mruya excite hebala uongo jokunda shako ha Mwenyezi Mungu yabogana mbia ukaya mtirifanise nenyora benyora wao ngwafisidishao majumafua ofisidi fundi do uheza jimbo joka shahawa do jo uheza jimbo ulujem na mwana mshola putain
kuna usoma Qur'ani mruya krake hafitna shangu jamba alhamdulillah masha Allah yabo mahala ni mimi na kanzani wasulida duambi ya nyoneda mtwele fitna yenyora msirifani sida sina udawala wafanya mbanu kwamba business ye business ngabo kandida mitsami huli ngabo muhambu ngabo ndandao ngabo mbajini haini ondavo tibala ngondo ya hule credit Comor Telecom ili hautunia Comor Telecom mali wake matajiri e makado joka uni kwa nyora kanaka ukasa waneze mali ya eze credit ya unga umenji sofe mali ya eze credit wana ngofanya business makandido wa erdarasa rijuanza armabeni ya ukaya fundi Jibrilu kajajo paru juhenda hata ya favorize mru. C'est quoi l'intérêt du qu'on favorise mga hunri fundi Jibrilu ngujwa towa za resulta ngajula wa hasibabu ya Mwenyezi Mungu ya merite ngujwa hunra haukaya fundi Jibrilu katsina intérêt ya joka wilinda la itsotsi ya Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu ajumni ka umrimle ya dosa ijo wana wa Komor wa dosa me Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Jabbar Mwenyezi Mungu Jalal yabwe ponju kaza madeni makandida kamjaja bala mje mtume mja msome Mwenyezi Mungu amrekompenseni hema kalima ikaudu mayatowa wenji wajibio wa huramana Mwenyezi Mungu ya jambu liane joka na heri Mwenyezi Mungu ajaili hanyoti pia ya Qur'ani la irishifani ranyu maiso marasiraishia yabwe mesaji hangu heni mji wajoutu wa fitna watulia mbalbala wao kwa tuwanilie dini ya Mungu wao wabalia fitna gwanzao ye matlaka ikao eldarasa watoao eldarasa ngwatoa hasibabu ya Mwenyezi Mungu kwa tulinda entere ya mzimabo ya faidisha fundi Jibril itotudoka Mwenyezi Mungu yari kubaliezi haja zao itotudoka Mwenyezi Mungu ku ya jaili wazaza eldarasa kubaliezi haja zao itotudoka Mwenyezi Mungu ya jailie o wazazi wonti pia wakomori Mwenyezi Mungu ya wapue na mabaya ya wapue na mawade ya jailie wakiwa nadamu wa mbeboni na kheri hun duniani ya boni wanadamu ikauga mjonza mje mkle fitna manze mkle polomik hewa ya nuti majimbo heni ya jabala asome Qur'ani haja ya jahura zinji wajazatu wenji wanguha haruma zensanansa za hefaransa warenga zetra warenga ne mabus wafanyane ze konvatura jwa haja waorangwe makatu wajusemi diya hao haini mlu hakajuma wanzishwa ajri hata jawasuli Marseille nyoti pia haini mlu hakajuma wanzishiwa heri na baraka heze minuiti mazifanya armaze metro heze minuti mazifanya armaze tra heze minuti mazifanya armaze mabus heze segodi mazifanya armaze convoiturage rangu makata bada mjishia homduanyo mji haruma makalima ya Mungu wanahanyo mawabalia msoka juma wanzishiwa kheri na baraka hasibabu mjishile hanogoza Mungu gamumbo Mwenyezi Mungu yema fitna nele fitna lanzoli tulo harma miji ni miji hatu na mre Mwenyezi Mungu mzele fitna dehenu jojabala henu johunda wakajala hasara yo johunda kado ya hele 300 euro ne tableti kajala hasara haukaya hasomo yema kalima ya Mungu hardi hanikiwa kado yabo handu ha Mwenyezi Mungu yo ya hundale kado la 500 euro ne telefoni ya A12 na dojo kaya kajala hasara da hasomo makalima ya Mungu Mwenyezi Mungu jujale Qur'ani yo ikedalao shifa wasonmahe hadi hundu kado yo johunda ya 1000 euro ema demi finalist neze telefoni wao kwa jala hasara haukaya huja husome Qur'ani ya Mungu Mwenyezi Mungu hadi hajailia hunikiwa na dambu yabo kujala hasara kujala hata hasara bomtukufu wanu mafinalisti de walo na munjuse haukaya yamwe finali gena 5000 euro na gari ya ujomuga finali ya deuxième gena 3000 euro na gari ya troisième gena 2000 euro na gari fundi harudi hamba ukayenga wajoka na gari lane la he 4e eske watukufu heni ujoja premier hau haja deuxième hau haja troisième hau haja 4e hau haja 5e eyo hasara kamjeda mapua neji na ulema plonge mweda masimbuha mjamu somo emakalima ya Mungu na mtume mhundu bo Mungu jo mhundu somo wanadamu bwando kaba masha Allah Allahu akbar ridi mhundu na makado
yabonye miji hatu watukufu miji mitukufu ya Komoro na mzio mbalbala nele fitna mshukuru wanahanyu wajipresente wasome Qur'ani wa Komoro wa waona ukaya ya Qur'anini urjuanza isoma rahane majibu ya Qur'anini urjuanza isoma rahane mvinye huzo Komoro ya Qur'anini urjuanza isoma ili wa uchamfu ulawe harmwenti zinu dizo la Johanza wazaza hatu watukufu ne miji hatu mtije mjitumia ajali harmo miji hanyu mtirenge Qur'ani ya Mungu mwiklia business msubuti maze mfanye mke polemique baada mwana hanyu ameritage premier vale ameritage $2 vale mwana hatu dabidi ya hundre gam amini ya ukaya fundi Jibrilu katinata entere haukaya yendo utowo shaka tsurenga toposonyare omusada kaunu kamsuta mapesa nyinyi makandida shanga mnikiwao hema kalima ya Mungu mjoka uhundaze ajru insha Allah heni yasome Qur'ani sonsi pia ijalie ike shifa shahuwa nadamu waishia watsukabo nuwakahule nuwalo karibu haini mgahunde maana hasibabu de Qur'ani ya Mungu ikao owana hatu nwanyanyasi wede na wisoma usikula yabweka duanza mjemke tsimdo ka fitna yabweka mjaja hawanili ye makalima ya Mungu hausome makalima Mungu mje mtume na mreti mtijemka polomike makandida wanu mwatahama mbalbala be makandida wakati waka Marseille waka hama mbaba mzima mzaze mzima mimi na kanamina 24/24 homa la hona huwa zaza erdarasa raka hula wazima hata ndo la sali kabati mzima haruma wakaushidana shawatsoka juma utseha kabajaka heni waka ma courageux ya baba sanyu mijilo makati mjemka polomike hasibabu 5,000 euros na gari hasibabu 3,000 euros na gari ya participation rangu na ike kabajika utula hata mbayo ikabidi mwabe masha Allah Mijihad, s'il vous plaît, ça c'est le moment ya uhimilia zerongo za Mungu zavance zerongo za Mungu Mwenyezi Mungu arnike yarjali arnike imani ijai harmaze mozart rdonkozana zembi nezenjema elis jo change chakat sarma wakati wa ukanti polomik ya musabaka ikao sisi kariti sawa na nyora kariti sawa na Komo Telekom ya ukaya walangwa hulao kredi wa exige ya ukaya heni mdojo kwanza vote wahe na hule kredi daiki ya zuhukume ya vehe SMS ya bo walangwa nzo watume eldarasa kariti tuma ishori tuma ulo hamungu Mwenyezi Mungu alirecompense Mwenyezi Mungu ajalie joka na heri Mwenyezi Mungu ajalie eldarasa yeshi hata hale ibasa wensi ya Komori o wana wa Komori wala harumatambu hoji mlifu hao insha Allah abu makandida watukufu amombo Mwenyezi Mungu heze baraka za Mungu na mtume ikemwishia amombo Mwenyezi Mungu heze baraka za Mungu na mtume haina kandida yakinaye wanike makadoke wakinaya watsunikiwa walojoka ya haini wakati njo unikiwa isho na nikiwa isho deshani stahiki haukanyotsi pia msomoro nyotsi pia ngani na tala haukaheni atwale kalima la Mungu bala wohanzishiwa thawabu zinji abunga joka rasira mwishiliani ranyi makausoma ngasina izo johunra hosoma Mwenyezi Mungu yabo njo mtafadhalini nyimijia hatu ikao gamina message ikao nga manzo mrifani senenyora msirifani senenyora ba wale wakaufanya wafanye commerce ilize SMS neze kredi jotulwa ili wahunde mapesa za kredi zihulwa eldarasa izo wakaufanya ili Mwenyezi Mungu ya jahili ya kubali o wazaze umwinyi ufanya zarongo zinu ya wakubali zedu hao Mwenyezi Mungu ya jahili o wazaze wenye ufanya zarongo zinu Mwenyezi Mungu ya bushirie mbebo Mwenyezi Mungu ya nike khatima njema Mwenyezi Mungu ya nike mwisomwema ya jahili o wanyanyasi ikao watsomwelano malahoni omwelano uo utsanganyihe ukemwelewano wa daiman midrara harumwetsihatu insha Allahu na wadi mesaje wangu na kahanza nirongoze o watukufu wahe Komoro wahe mijihatu hanyo tsipia na rike konyo nzima ritsikle polomiki danude makalima ya Mungu msije mdo rivumba nai hauvumba fundu watu nai bafundi Jibril kajambia mdu ya hule kredi Komoro ya dobe ya SMS ili ya jonghunra mapesa arma shirika la Orange au shirika la SF
SFR, hau shirika la Brig, hau shirika la Simacom, hau shirika la Lika Mobile. Shafundi Jibril hamba ukaya haini mdu na njia harimo internet yahe wakati kauson sipanga harimo internet ya angalie ya voti par les apari ya hezevi. Ndi hamba ukaya gabo ema wajoka ukorije etajwidi na tawhid ya wake subidi jetle polomik. Hasa ubizarango zangu ima kandida na mkinaye gamjaka huja mje mfanye konkuru ya usingania mbahiru shamka huja mfanye konkuru Mwenyezi Mungu ambushirene heri ya jailie ya Qur'ani ila ikeshifa shatu sonsipia hata mpaka leo mauzia Mwenyezi Mungu na hifadhi ya hafadhi o wazazi wa Eldaras. Mwenyezi Mungu na hifadhi haina mwanadamu mkomori ujihundu harimo dunia mafe. Mwenyezi Mungu narinike musomoma riki wanadamu wa ubushirana heri, riki wanadamu wa hanzana, riki wanadamu wa heshelezizana. Mwenyezi Mungu yaripuwe ne upeu nele fitna la ukaya ngamfanyo zini ili nimenye Mungu. Si wasaya karsibanu haumenya wangu. Gami banu hawamba makalima ya urekebesha. Gami banu hawana nambi ili zijauzia. Gami banu hawamba rongo ye mwenyize rongo ya juwe. Nsina bezwe nyi mwenjwa hanyu mjue mlikao donjoka mvumba masuje hangu. O muhimu ye mwenyi ya ishie. Haukagam aminika haini ya ishia. Ngujirekebesho nguyelewa. Ye utujue leo yo problemu yahe. Heni mlikao shetwa shahe ngisho bodingo juu. Shaka subwetwa juu. Wonge na droa ya fikiri za joka hanza. Sheni mlikao shetwa shahe gisho botingo juu hanikuwa na hikma na akili uonge wa hamba ukaya Mwenyezi Mungu wede mwenye ulibeha duniani ngojo lirenga watina ukaya rejua kabati mzima harumasi ya joka uransi ye dunia inu ya joka ula ukaya magudo ufao sonti pia ngiyo surprise vomiera nzane ribenzane ritukuzane rilentile fitna rilentu hodezana rilentu rongola nanai rido hamba rongo ikaonge jo utsonge mwana mshohatu ya ile ukaya zenuka jifanyishia rido hamba rongo ikaonge jo utsonga ya mwana mele ukaya zenuka zilendwa jo utsonga sisi sonti pia rikane imani ridoanzana wa Mwenyezi Mungu ajujani alikuwa nadamu wa shelizane zaheri haukaya ujokansi vanu hajirade ukaya ngamambo dami midi mtakabarif tina upadi ngwe dunia wa hajihadaya wakatika wenji na wenji wakaili hanezi umbe Mwenyezi Mungu watamani gerambe wewe haumimi ye mindo wendo endambio hata ango emasuyo hijango jolala wakati la yohujere Mwenyezi Mungu endambio hata kuna ulambahi ndukeka ngode mshanani ngojodo mshanani onde wa vide izo zonti pia yofanyo Mwenyezi Mungu koma Mwenyezi Mungu atujua ulitamani bwa tukufu gamtsa usamaha ekaitso katinjanai au ekaitso katilongwa kalimabi chantutsa hasaidi polisi samaha au kasaidi polisi handisa komba rangu 2019 gejuma udiwa zazahatu gejuma udiwa fundi watu gejuma uritrete mba gejuma uritrete zinyama uonja jomtsa samaha wakati kauli mlongoza katujila kebesha gashanga rombo Mwenyezi Mungu ngajailie yajirekebeshe yaelewe yadojwa kayeshi umbe iho yaliyo yarauwao enjuru Mwenyezi Mungu ujojwa yambaye hanywa Mwenyezi Mungu ujojwa mbeshe paralize sha Mwenyezi Mungu atizifanye izo rajohanza Mwenyezi Mungu amrekebeshe ankili yadolewa ya ukayedi nini bidu doka na imani yedi nini bidu dombila na njema yedi nini bidu sheleza na njema hamaste chasupula na sheo atampaka ile habo vous êtes libre le calboche de m'insulter de dire ce que vous voulez sha ekamru gemrume mbunaje yanhimilie yabi turam ba imna hanyo aho ba hulemeza ba imna hanyo aho bakati content mru ya joka tuyunga mjojoka ya ngam gun règle hao nim règle shaho ba kalmaze commentaire vous pouvez m'insulter comme vous voulez, y a pas de souci shahani andia na hani andia yani menace simsami aminga mumbu Mwenyezi Mungu kaya moi je suis pas quelqu'un de rancunier shaiza hajana hambazila tizamba Shalom Tsaosama Ojim de Fohanya Tampaka Deyabo. Bon, longue vie à vous, les candidats de Erdarassa. Longue vie à vous, les mamans de Erdarassa. Longue vie à vous, à toutes les femmes comoriennes. Inch'Allah, Nyezimga Janli Zahir Jokana Barak. Harmutihat, Yarijali Mfaume wa Mahaba na Nyanzo. Ujo sikine mayatima ne mafukara wanza Mwenyezi Mungu. Harmutia Komor, Atampaka Deyabo. Boom.